We can differ on anything else, but let us not get to a level of throwing tear gas in churches. Tuache hii mambo ya watu kupiga tear gas katika kanisa. That is the lowest we can go as a country. Your family, Mheshimiwa my brother Joe Nyoto, Mheshimiwa Kagoni, Mheshimiwa Masigo, Mheshimiwa City, wachungaji atokoli tu kanisa aya mego ko Reverend Martin, Reverend Maina Wago PC and all the others. Na all protocols observed. Raya na ijane gotu tare mata rona bayame hakuhi kuingira. Ageni othe aya mari goko na aikari akiharo na Muranga na Kuria Kimende. Kaide mwega na hindi ciothe tunyorokia kiharu asante sana. Niye kwaria miario mikuhi muno na wa mbere ni congratulate my brother Ngugi thimu-ini yakwa ni ngwiraga Kagoni even up to now gusevete Ngugi wa Radio Maria tondu twamenyanire nawe ngietha giti tifu ya mbere na hindi warutaga wira kuria Radio Maria na nĩ ngũkena mũno nĩ kuona umuthi inathuti nĩ yakũiganĩire na ũndũ ũrĩa wamakia mũno igongona rĩrĩ mũtĩtĩkĩrie itonga ciakwa rĩrĩa mbica ĩtagio haha he mbica ĩratinde ĩkĩonanio ya Ngugi hihi ĩngĩkĩrwo no wega no ĩngĩkĩaga hatirĩ thĩna ndĩramenya ũrĩa ũrakoroga mbica nĩ arenda ndĩkoneke mũno tondũ ndĩraruta kabica kega no ĩngĩhota gwĩkĩra nĩ sawa karigwo atĩrĩrĩ kaĩ mũndũ agĩa mbeca erũhaga tondũ njamba itũ haha wairĩte ta thuti o wĩkĩrĩte in fact ũguo warĩ hĩndĩ ĩno nĩguo mũramati na thuti ĩyo ya buraki ndona ngeni akũrutĩte kũraihu na nĩkĩo tuoka gũkũngũĩra ũhoro ũcio rĩrĩa MC mauma haha eha Jonato mena Tony magĩtũkenia toka hanini ndagĩka ĩmwe tondũ rĩmwe nĩtũkaga igongona rĩa mũndũ tũkariganĩrwo nĩ andũ arĩa mena mathĩna tondũ mũndũ ũmwe ũkĩmũrora arĩ gathĩna enako nginya mbeca cia mũcibitani na nĩngwenda ngũtũmĩra rehe Mheshimiwa wa Joe twanjia kũgũrĩra mũcibi nĩguo nawe ũikare ta teciria ĩngĩ tũgũrĩre ũtafadhali tũgũrĩre mũcibi nĩ ũtafadhali tondũ mwanake ũcio nĩoneka e handũ hatĩka-inĩ nene ndĩrona Wainato nĩ akũmũgũrĩra mũcibi iwe mbeca cia mũcibi ũikare thĩ werĩ Jonato asante sana. So Bwana Ngugi tuoka gũkũ gũkenerera Ngai nĩ ũndũ wa kũrĩa akũrutĩte na rĩrĩa tũrakũngũĩra ũhoro wa Ngugi nĩ wega tũrĩa tũhunjĩirio nĩ Reverend Martin ithuothe twĩ haha mũndũ acokie maitho make na hau thutha tondũ all of us in this stage today gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na reason ya kwĩra Ngai nĩ thengio tondũ atũrutĩte kũnene na harĩa tũrehete nĩ kũnene na nĩ njũĩ ona kũrĩa gũtũtwara ona Ngugi we mwene no kũnene. So congratulations on behalf of all of us. Gĩthiĩ gũtiriha njuge nĩ ũndũ wa ageni a gũkũ arĩa mokĩte kuma kũrĩa Kimende gũkũ kĩharu Ngai nĩatũteithĩtie na Ngugi nĩwe ũkoragwo arĩ MC witũ magongona-inĩ maingĩ primary citũ ciothe cia kĩharu nĩ irĩ tairo na nĩ makinya ma 112 ũrĩa muonaga mitandao-inĩ nĩguo ihana all primary schools in kĩharu Ngai nĩatũteithĩtie tũgathondeka na gũkũ kĩharu mĩaka ĩyo ĩrarĩ hau mbere turari kana nĩ tũrĩ na mũbango wĩtagwo kĩharu masomo bora ũrĩa ũkoragwo ũnyihĩtie fees ya day schools arutwo marĩhaga oro ngiri per term na makaria thukuru kuma Monday nginya Saturday na last Friday of the month marĩhaga cabaci gũkũ kĩharu na nĩkĩo na cabaci iria ici nĩ iheaga nĩ ici nĩ real chapatis na nĩkĩo kwenda kũria na gĩtĩo mũno as a member of parliament for Kiharu. There is no way we are going to allow the government that is there today to annihilate the free basic education ambayo ilianzishwa na Rais Mwai Kibaki. Na
nimesema hivi kwa sababu this week actually nimekuwa na mkutano na principals wa hapa Kiharu wa day secondary schools, na wametumiwa circular mrefu sana kama ya page 100. Ati hiyo circular inasema serikali inataka kujiondolea mambo ya capitation to a tune of 9,000 shillings, na from January wako na mpango ya kuongeza school fees za day secondary schools by over 100%. Nataka niseme nikiwa hapa Kiharu kama mbunge ambaye yako National Assembly, hakuna mtu ataongeza fee ya day schools kama tuko hapa kama the tenet of a growing economy. Kitu ya kwanza ni human capital, and the basics of human capital ni mwanafunzi wowote mwenye ametoka familia yeyote, mwenye ako na uwezo na hana uwezo, wapate nafasi ya kwenda shule. Na kama kuna mtu ako na fikira ati they are testing waters to see kama wataongeza school fees ya day schools from January, we are telling them kama ni pesa hakuna, muende mkate. Hata by elections zimeisha, zile mlikuwa mnatumia pesa, sasa hiyo pesa mlete katika elimu. Zile pesa wameweka ya renovation katika maofisi kubwa, waache hizo renovations walete katika elimu, lakini hakuna mambo ya kuongeza school fees ya day secondary schools. Takuja ni hapo hicho. Kana nyinyi mnaenda video gerero. Na mnaenda video gerero. Na ndirauga tondu kaigithira na nota nyindira ali uhoro uyu. Ni kama tu pengine ni mimi naongea hii maneno ya school fees kuongezwa. I am saying hata kama hakuna kiongozi mwingine atachukua hii maneno na apambane nayo, mimi kama Dede Nono nitafanya hiyo mambo hata kama nitakuwa peke yangu. Na ya mwisho, mimi nimeshiriki katika by-elections in my first term pale Kiambaa, mpaka nikaregeza MCP yangu mara pili kwa sababu ya kukodea huko nikifanya campaign. And therefore, nimeparticipate katika by-elections kule Rorye Nyandarua last term. But it is the first time that it is happening in Kenya, ya kwamba wakati kuna by-elections tunaona bullets zikikuwa short. It is the first time. It is also the first time we are seeing the kind of level of intimidation na kutumia fedha za umma, na katika level tunaona saa hii hatujawahi ona tena. We want to request all the leaders, political leaders, there is no leader who was born ati kazi yake tu ni kusupport mwingine. Every leader na every person ako na nafasi ya mawazo na ako na freedom of association. Tupeleke chini hii mambo ya temperature ya juu sana, especially serikali ikitumia nguvu ya askari kwa mambo ya uchaguzi. We have to keep on recalibrating, building the fabric of our country, and it is very unfortunate that the same money we pay as taxpayers can be used to actually bring this harmony among Kenyans. Na pia nataka nikemee, mimi nimepigwa na tear gas pale Keno hapo awali katika kanisa, na sio vizuri. Na mimi nataka kuuliza wale watu wako katika uongozi, we can differ on anything else, but let us not get to a level of throwing tear gas in churches. Tuache hii mambo ya watu kupiga tear gas katika kanisa. That is the lowest we can go as a country. Tuachane hiyo mambo ya kutumia nguvu sana na nguvu ya kujipiga kifua, kwa sababu raia wa Kenya sio wadosi wa Kenya. Na ya mwisho ukakala chako nekeleka ya mugakwa la waka studio. Na pole sana na alia na yenya wadokile na alia aiki, na nikwenda kusupport my brother Karanja kwa jia studio na yako wamani ugali opojeda nikwenda kwa jia nakiri 250,000. I'm actually told it's 300,000, not 250,000. Kalau kita cuma sakit macam tu pada sungai konon. Bagaimana makam Mheshimiwa Titi Nyoro? Pada waktu dia tu bega, tu boleh tu rakyat dia tu. And thank you very much, Mheshimiwa Titi Nyoro, for even your very wise remarks. And dia
Aya konyora utire atu ya au kuwe kimende ko emorara. Yes, very nice. Akwa cho obete. Kuwe kayo. Yina ko kwirio. Anaigo hena mundu rathire ku kimende araiga wira wa ice cream. Kuno ke diyo tia. Ayo diga te ko ice cube sero. Yeke ni waite ke. Tuna ametumende na shipo wa kuruku ena kio ni todo alegio haraihu makofi yote tafadhali anapokuja kutizama zawadi kabisa. Niko na kama kwa ndo mwingine wenye wataalamu wa mleganyo. God is good.